ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯗꯦ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯟꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ NHM ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ RK ꯔꯣꯖꯤꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏ ꯏꯊꯪ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯅ Dr. K. Romeo, Gastroenterology, Medicine Department, RIMS, aduga hariba Regional Institute of Medical Sciences Imphal-gi Medicine Department gi Professor onisho thawbubiriba Dr. K. Romeo ni Dr. Pushita Ramna okchari. Ai han mo wafam si ai Dr. Roji da hana laksake. Haibadi khoi malem pumda hepatitis D haidana palan dawriba masi pangthokliba sigi maram si karigino aduga masi pangthoga मियाम द पीगे दौरी बकाना बसिंग सिन करी गिनो हाबिदो डॉक्टर ना हम थमियो थागतसरी अहम मक्तदा मियंग ताबिर बमी पुनमपो अहमना इकाय खुनबो उचेरी चमी मालेंगी मफम खुदी मक्ता वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे असि जुलाई तांग कुनिपांदा टीम अमा मंगी मखादा हे पांगथोगली असुमना हंदक सहीगी टीम मसिना hepatitis can't wait haibadi hepatitis ki maramda thengdaba yade haiba adugi thim amagi makhada hadaki asigumba world hepatitis day si observe 28 July si karigedamakta khangirba no world hepatitis day observance ki haizaba taragadi hairiba numit asi akhigi ikai khunanjang ngai gi masak oiraba Nobel Peace Prize phangraba scientist Dr. Baruch Blumberg ki mahaki mapok numini hairiba numit asi akoina pangthopagi maramdi hairiba scientist asina akoigi hepatitis B gi diagnosis ki amadi hepatitis B gi ngakthoknanaba vaccine asi mana uthokibani aduga hepatitis B asi su mahakna ihan hana khangakibani hepatitis B virus asi aduga ngasi gi theme haibadi hepatitis can't wait haibagi asigi nungi oiba wafamdi mipung khudi mangna covid na kan naraba covid na laichat asina mipung khudi makpu wahalliba haibadi haksel gi lamda aduga atai punamakta mahangna mayama sida chething piri hairiba chething asi leiragasu hepatitis haiba se si aphogi nupi mirombi sing mkhoi sing asi susho shoidana test toktokna mana polkadaba angang singa dudagi hairiba hepatitis B asi ngakthona bahona gadamni masi thindaba yade haina thambiri aduga hepatitis B amadi C ga konana leiriba myoising na aduna leiriba myoising su makhoi gi treatment asi makha chathagadabani makhoi sing asi su thindaba togiroidabani aduga hepatitis B naraba mkhoi miro minupi sing na polakpa makhoi angang mucha anuba polaiba angang sing asi da su akoina hepatitis B birth dose aduga loina na injection hepatitis B immunoglobulin si sumso shoidana pipi gadamni aduga masigi akakna ba punglei madudi maha hek polakpada kapobona khwaidigi phai adubu karigumba kapobongam hotragadi shoidana pung kunmari gi manungda angang sida hepatitis B birth dose loina na injection immunoglobulin asi kapthopi gadabani aduga hozi hepatitis ka sagona na hingliba myoisi makhoi singa sida hanthana yingbiba makhoi singa su inthokbiba asigi asigumba akhoi yamna nuaitaba thodo asi thindaba leitana mayamna topi gadabani haiba wafam asi thamjani okay maruina akhoi hepatitis D pangthokliba si hairiba laina sibu khangba ngamlakhiba adugumlaba scientist haiba tare mahaki mapok numira si lawrakanda pangthokpani aduga masi pangthokpana lamdam masida leiriba laina asiga konanaga leiriba mioisingda makoida karam bas khen thorang sin lawgadage aduga masigi laina asibu sandoroktanabagi damakta miyam awareness pinaba numina sibu pangtokpani heba famsini ei magatana Dr. Romero laksage Dr. Maruina khoigi viral hepatitis haibasi karino adu khoina tajaba matamna masi makhal su khara lei hana tajai ABC na chingba tokan makhal khara lei hana tajai aduga makhal sing adu su sugaya takpi bagalona
नारब मियोय अमदगी अमदना करम लोंगनबगे अदुगा हेना मशीना हेना टारगेट तौरिबा यामना vulnerable ओइबा ग्रुप सिना करम करम बनो हाइबे डॉक्टर ना थंबियो यानी एक खुंजगे हुजिकी वाफम सि लाक्ट्रिनेदा जेन हाइबे दु खितन समझजरोइना कोइना हंदकी टीम सि hepatitis can wait हाइबगी मरम से खितन समझगे हाइबे पृथ्वी की ओइना 340 million मुंबई hepatitis B के C के जिनाय अदुगा every 30 second virus asiga related niam no si no ne adu tahi ki woni yen kan na 1.1 million per year virus na my mortality si high mortality si HIV na abne siba TB na abne siba kadi chronic ana basing na abne siba da ya ne he adu ga high virus si ayamana tumin na ba adu khangda na na ga silent killer high si ai ko na Mati pengopol ni nanya maru ni lama kan anak bukan ni. Saya itu dah lakcerga, kau ni hepatitis C makan caw usikai riba A B lagi C D E hai riba C kau na mengasur ke so kau na ani group se ani form hidropi ai E ke sina kau na lagi caw lagi sing lagi lama ba, aduh masina ayam nak ngang mana nak beli, jaundice tahu raga, tunggu aja liver dah soal beri nanti. Ada bu malah dokter mi amada, hari mi cam ada 0.1% gumada, hari mi lising amada mi gumada, liver failure tahun beri ay. Ada bu malah na bu loira, power loira kan dah tunggu aja liver dah soal beri nanti. Ada kau yang nak kiri resiko hepatitis B C sini, ada ga DCD B na bumina na kata ani se pun na virus ani se lagi na bani adu wo koi India lagi lagi DC Afrika bungas maham berada lagi itu na koi point na di B ke C ke sini na koi maru ni logo ni B ke C ke sini apa na kai dino siang maru ni logo ni higher di virus sini hak cang ni cang ni kan dah koi dah ayam mana kamong di adu cang ni kan kita log lah itu mana cang cinta pa karena apa, lagi masalah pain mungkin karena tahu kan dum, hanggan dum pagi kan lagi ayam mana, aduga virus sini sangga lisang sini, hari cahi kunama lagi bang tunda, mana liver dah cirrhosis tahu lebih ay, ada liver cancer tahu lagi, adu ni yang luna lalu bersih, biar sih ki lalu bersih, lalu bersih yang itu report lagi. Hari screen tahu dah ika huwa, needle set huwa, sterilize huwa, kulai season ada na operation tahu huwa, dental procedure tahu huwa, ada lagi sexual transmission, aduga yang maru huwa mana vertical transmission, mama lagi macam masih santuki beya apa na apa, aduga kayak masina, amuk something asagi, amuk kan maning dah daraga, iga si di magi different of khadi lay sina minoli B sing chida nagragadi magi si bagi chance 20% ya tina high rate adu na ko minoli ba mama sing na section gadab si ising thakpa ising si lumonga thakpa na ka sterilize to ba ati cha na thakna po ching si ya na section na cha minoli ngade di cha bi fa okay maruina akogi doctor na samlapom thambi khare haibadi viral hepatitis haibasi karino masigi makal kya kya leibage hen karam mani hen chathi bage habsi thambi khre masigi manung channa ega si ngang sing amadi akogi mironi mama singda akoina chaba thakpa matamda masi haibu laina si akoina chekin hodu taragadi oirakpa yai haibni duga b ga si gi matam rasu doctor na thambi khaba matung daina doctor rosidam laksening si doctor akogi national viral hepatitis control program haibasi masigi manung channa pakhat le thabuk sing masi karino masigi aim and objective asina karino masina manipura kadai fawba hawbuda kana ba pi kharbage habu thambi thamjage akhagi national viral hepatitis control program asi ihan hana india gi oina launch to gi basi 2018 gi 28 july haibadi akhagi observance of world hepatitis day numita to kibani aduga exactly after 1 year haibadi 28 July 2019 asida akhoi India gi mafam khudimakta program asi roll out tongna ba habiraki aduga live phabana akhoi Manipur su hairiba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 2019ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯖꯈꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯣꯃꯤꯅꯣꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯤꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ elimination of viral hepatitis by 2030 haidana sumaina lei ma asisi yengle haraga akhoi India da su sungsoi soidana elimination of viral hepatitis by 2030 si akhoi su target thamjabani na masida hoji akhoi program si ki makhada akhoi na yamna maru oiba e moina ama thamjari ba si viral hepatitis sing asina shohaliba nahaliba amadi asiana tholiba ase masi hanthanduna asai haiba elimination of viral hepatitis by 2030 in line with the sustainable development goal asi phangnana ba honabani aduga program sigi makhada kari kari akoina mayamda phanghangadagi haiba taragadi haiba program sigi makhada free testing free diagnosis amadi free treatment asi akoina nari haina chingnari ba miyosina nganna khanghobire haraga matam chana laing ba hawduna hairiba laina singasigi tholakpa yaba akhoi complications myam ase akhoi khangdokduna laina asi matam chana laying duna akhoi punsi asi akhoi hairiba liver cirrhosis amadi liver cancer tholakpa yaba sidagi kalhausi haibagi wakhalondani asina hoji akhoi masigi national program asi karigi damakta indiana madu pakhalali bano hairagasu malengi mafum khudimakta viral hepatitis asi yamna chawba haksel gi lamda akoi chething piriba adugumba virus makal singni asumna khoi India da su hairiba asina maramoiduna yamna chawna chething piri madudi akoi India da hoji phawda akoina estimate tawriba si 40 million people asi akoi hepatitis B ga sagona na lai haina asumna khangai sina thambiri aduga hepatitis C gina 6 to 12 million asina hepatitis C ga sagona na lai haina asumna thambiri aduga akoina manipur gi scenario khara yengjarubadana masi akhoi chap chaba data sing de amta lectri India gi shu aduga manipur gi oina su adugo akoina study kharana haibirakpa matamda sai somna su pambi ba kana da hena nagan bagi haidan amma thambi ki masi khoi hepatitis C asi akoina yamna nagan ba manipur da hairagadi akhoi injecting drug users sing asida masigi nabagi changsi yamna wangna phangi study amana nauna tawgiba study amana su asumna thambi madudi hairiba mi sing ase asesta mi chama test tawbi manunda mi nifum doidi hairiba laina asina naba thengnei haina sumna thambiri aduga hepatitis HIV siga hepatitis C ga su co infection hadi loina na naba sisu adum wangi madudi hairiba injecting drug users sing asida hepatitis khoi C asiga aduga HIV ga kona na hingba si chamagi manungda mi trang du gumbadi hingi haina suna thambi adubu hairiba khoi chumnagi hospital la aga haibadi general population injecting drug users kan bi khoi suba high risk group myam se loina pullaga khoi hospital gi setup ta la aga khoi te sama tawraga masi kayamna wangbanjanu haidani yengba matam dadi hepatitis B asina khoi hospital la missing sing jab kan di subnagi 1.6 haibadi mi chamagi manungda mi ani gumbadi nai haina suna thambiri aduga hepatitis C gina akoina chawrakna masishu adum akhoi mi chamada mi ani gumbadi nai haina sumaina thambiri akhang haisina koi maroina national viral hepatitis control program asina piri ba si malem gi oina lakadori ba chahi mapan haibitare asidagi hawraga 2030 fawgi manungda malemda hepatitis hairiba laina asi muthatnaba honaba aduga masigi manung chena India da su hariba program asigi manung chena tongan ma thorang kya paikhatla kanda laina sibu muthatnaba gi pandamda laina siga loina rega leriba mioising makoibu free the treatment piba free the diagnose to biba aduga karam mafam sing da hariba laina asi leiri bagi haibana chingbo sing asi yeng thoklaga
ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯣꯃꯤꯔꯣꯝ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯕꯤꯒ ꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ 10 to 15 years ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯊꯥ 6 ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯀꯥꯞꯀꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯅ ꯀꯥꯞꯄꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ 40% ꯃꯨꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯅꯥꯏ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄ ꯉꯝꯅꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯃꯤ 40 to 50% ꯇꯪꯈꯥꯏꯃꯨꯛꯇꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯣꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯨꯊꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯁ 5-6 yearsꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯜꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯤꯔꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯦꯁꯁꯤꯅ ꯐꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ 95%ꯗ ꯌꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯊꯥ 3ꯗꯩꯅ 6 ꯐꯥꯎ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯚꯔꯒꯤ regardless of the status of the liver liverꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯝꯗꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ it's a very good news hepatitis Cꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ Bꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯕꯗ Bꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯔ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ Cꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯝ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯅꯥꯕ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯕ Bꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯅꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯁꯤ Cꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ Bꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ Bꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯨꯊꯠꯄꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯆꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯁꯨ ꯕꯥꯔꯗꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯃꯤ 100ꯇ 100 ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ 15 to 20%ꯗꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯕ ꯇꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯕꯤꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ 10 ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯁꯨ ꯆꯥꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯈꯜ 3ꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯒꯟꯗꯦ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯕꯣꯟꯗꯁꯨ ꯐꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ 1,000 ꯐꯥꯎ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥर ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯆꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ clinical practice-sidako, liver disease for the last 16-18 years mukta pen ujarakpasida scenario si ek horopata hospital da liver ki cirrhosis tawra la bampi patients ayamana alcoholic liver disease ngakte majority se adu moi ki sahi jisu 50 dune 60 smaina hadi angang natte ara ahan numda ayam lai adu dei khar matam khar laraga sahi manga tarai 5 years ki matungda angang sahi kuntha le ni fu baw sida cirrhosis tawra la pa siam thengnare adu pen ngai kai no sahi ni amana like the high risk liver experience so alcohol thadana thakpa mi ma cirrhosis dose yamna nunti ki thakpa mi ma sahi kun thaba kanda mi kun gumbada cirrhosis tawgadori hujite angang ni sahi kun tha da cirrhosis tawgadara dia soido mun le si ko in chingna ba hore adu matam da ne hepatitis B C ki treatment test koina tawba hinkale henglaga na pen matam da ko khangji basi high risk patient sing asi hepatitis B na ta si na ba adu alcohol da phadne si na ma kare adu mo da ya thuna cirrhosis
तौरगा अदुमाइना पैटर्न से चेंज तौरे अदुगा खितंग हिना कइनोमदा थमजरगा फुजिओ जिते मु गोल्सो दुम सिरोसिस यामलाई सिजु यामलाई क्रांदरे लास्ट 1-2 years दा अदुगा नाउना नना कॉलेज पेटी लिवर डिजीज आई थपदु नतबा वायरस सुना नतबा सिदा नुपीस का सही हम खैगैना हुंबुबाव अनोबा वेट या हिनबा डायबिटिक पेशेंट दा नो क्लीन नमो सुलाई si Kaiser ga amazung hai masi awareness level se kaya am like trigger se je na pan video study do si Manipur district में आंध्र गोइना top study ni listing ani ga study lo ai principal investigation ho jai ba NGO kon ga pula ga taw ga study ni manduda koina center sing chalaga recap center tai video le se sida chalaga moiza SI B test tawre aduga B C gi test tawre aduga kona na koina moi gi level of awareness gi questionnaire tawra aduga koina khangi si around 80% di moi virus gi man sungam khang di virus se karino kamai do sanjoi sak sanjoi virus si naraga di moi si kai torkani ade laina si treatment yarabra government da kari facility le gi guys moi awareness ya ti wa le aduna le scene masu yamna interesting on the finding ni habita edu da amu ka hayabada khoina yamna ai on da yamna kizeri basi virus gi marunda kai no hayabadi khoina clinical practice da khoina liver clinic rensalais the phang cancer khoina phangibe patient jing si cirrhosis tawra la ga khoina liver ma liver so isi kari gi maram thira kanda ya mana bc oi ma dan khane ga na traga na amada na तो पथाबोगी हाइदी मपान चबगी वीजा तानुनी खंदी नत्रगा ऑपरेशन अमा तोबा अंगांग उनबा प्रेग्नेंट उलगी नदai nun gosto no toki aduman operation tobda tawrubada khangpama aduna ani sine point khangi se adu majority di koina khangi ba patient sing si liver yam thina shoga kan khanguna tan oine tawi aduna high virus ki treatment su lere je free does government previously adubu अखोना लिवर सिना याचिना सोक कान खंगागदी महिक तु दे हातो प्रिय अदुबु लिवर न वन सिरोसिस योगरगदी पुरा नॉर्मल दि लापसी वाय असिने यामना इमोन न नांगे बसी आइदे खंगुदबा अदुगा खंगा पांदना लिवर सि सोकपना याम ओइदो ओके मरुइना कोगी मणिपुर की मियाम से हाई लाइना से मतंगदा अदुगा लाइना असगी मतंगदा लेगांग न पीरिब खुदोंग साबसिंग असगी मतंगदा इखंग खंगदम गुम तौरियाबा फमसिनी ए मखाताना डॉक्टर रुसिदम लाक्सनिंग मोसिंग साइ डॉक्टर रोमियो से पनबीरे मुखोगी हिदाक साबा मुखोगी ट्रीटमेंट दा पिछा चंगबा दगी लॉन्ग टर्म ओइन चारक मयाम लेरे अदुना कोगी लेरिबा कंट्रोल प्रोग्राम सिना करम करम फैसिलिटी सिंग पीरिबगे अदुगा मयाम दा योहन्नबु होन्नबदा अवेयरनेस प्रोग्राम दा सिंगबा तौबीबा लेबिब्रा मसी पाक सन तौनबा अनौब थौरांग अमगा लेबिब्रा हांदगी हम तौरगा लाक्बिब्रा हाबदुगा थंबि चुमी अखोगी अवेयरनेस असी अदुननी अखोइना वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे असी अखोइना हाइजगिबदुनी मियामदा हाइरिबा वायरल हेपेटाइटिस यामना लुनगनबा मसु ओइरिबा हाइरिबा असी मयामना कमाइना लौनबगे मसी कमाइना ngakthokani amadi masi hidak langthak karaida phangbage madu sarga matam chana laing hoduna aphagi asina thokpasidagi kannanabagi damakta khanghanbagi yamna chawba tanja ama pibani haina lawjei aduna aphagi manipur gi oinadi manipur gi danatana aina mamang da su haije kare कोई हेपेटाइटिस असी 2018 दनी हाइजरिबा लॉन्च तौरिबा से मसेगी प्रोग्राम से अदुगा एक्जेक्टली आफ्टर 1 year हाइबेदी 2019 दा मसेगी प्रोग्राम से इंडिया गी मफम सिंग दा रोल आउट तौनबा हाइखी हाइगिबा मतमदुदा स्टेट खरा नंगखी स्टेट खरा दी नंगखी दी अदुबो लाइव फदन मणिपुरी मदुदा रोल आउट तो हाउजरे लोइना लोइना ना अखोइना मसेगी अवेयरनेस असी अखोइ तमना तमना गचरई अदुबो हिदा लंथनसी शादिनी गी ममंगदा अखोइना डॉक्टर सिंह हाइदी हिदा लांथक असिबु थागदोरिबा डॉक्टर सिंह अदगी टेस्ट तोबदा यावगदोरिबा अखोगी लैब टेक्नीशियन अदगी डाटा बु फजना अखोगी अपलोड तोगदोरिबा मयाम असि इहान हनबो इन ट्रेन तोबा अमा दरकार लै हाइजरिबा मखोइ सिंह अदु अखोइ मथंग मथंग पाखचरगा 2019 की जुलाई सिदा हेक रोल आउट तोखिबदगी अतोपा फील्ड हाइबदी अखोगी ट्रीटमेंट सेंटर सिंह डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता योननबा मथंग मखंग अखोइ टेस्ट तोबा हौजर करे अखोगी ट्रेनिंग पीबा हौजरे हाइरिबा अदुगा
awareness asi training people ka loina loina na akoina awareness tok jari adu bu laibak thiba na haigadra 2020 gi March haibadi sahi bo phading ida ko sahi bo phading e matam sida covid ase tum laksan gari hairiba aduna akoina thamjaba haibadi kugi mipung khudi makta yauna na ko honari gi matam sida covid na maram moire adigi covid asigi mayamna hagi yamna important piba haibadi madi kudakta asiana thon bayaba matam jana lai ngong dredi phalang dredi haibani na masida ayam mai onsan narpa aduna akogi program sida kanam khaidi koina expect to bodu dagi akoi chathajaba ngamjadi aduna hosiki hairiba hepatitis can't wait haina masigi kogi covid asi tongna hepatitis na nariba sohliba music asishu matam chana lai hodragadi moisu asiana thohunba liver cirrhosis amadi liver cancer na dana kogi thwai phaw mangba yabagi wakham adu leibanina amuka hana handaki world hepatitis day asigi theme moina puthopirakwasi yamna phaba akogi program asigi laba yam phabanian haijani adu mangna ni ngasi akoi sida mayam gi mamangda leizari basi mayam da kogi sumba awareness e piba ngamna ba haiduna aduna akoina sathajara pada hoje program gi oina sathajara pakanda di rims haibedi ko amadi jenims asida model treatment oina thamjare harga hepatitis ki treatment CSC hana huzai aduga handaki lakadoriba kogi observance of hepatitis day on 28 July and haibse sidagi di rims amadi jenims hepatitis B gi treatment asisu akoina free da akogi hepatitis ka sagona na leidiba miosing da koi free da phanghanjaragani aduna matam mamadadi yamna warami maramaduna mi pungpuli manusu nari khanga su hida laktak chapangam di haijariba aduga hojik awareness ki hairagadi program asi yamna nauribani na mingonda mising asina khangbase dum kharubali adubu akoina khwaidigi maruoina khogi malengi mapung khudi makta loina na India gi mapung khudi makta mama tigi machada longna bai se hepatitis B gi masi one of the most common root ni haina thambiri ko aduna akogi angang singa sida ngakthokna ba maramdi angang da once hepatitis B si polopada nagi ba taragidi mogi chronic city gi chance yang wang ba maram oibana akoina ihan hanba akogi lakhatchaba si mirombi nupi khudi mak phoji test of thupa miro minu bi khudima hepatitis B si test of tholi harga magi status khangle harga kari mamana positive oiramba taragadi mase institutional delivery to biba haidana masigi akanba awareness te khoi tawjakre gynecologist sing adagi medical officer sing asmaina tawdana khoi mayam amada awareness tawjari aduga tawsu tawjakre hoji hoji shu lep naijadri aduga mokhoi si hospital da po abakanda asagi zero dose vaccine ase yam important we have hepatitis B gi vaccine ase yam important way angang kading mase pungkut mari gi manung da ka hogadamni loina na injection immunoglobulin ase su kapto kadamni masigi di apaina aji akan ba khungthang sakhnjari aduga health setup ki mayam asida aduga masida khoi da mating pangi basi asha adagi di akoi health and wellness centers ki CHOs mayam am lady aduga akoi immunization section gi akoi immunization gi SIO state immunization officer gi makhada leiba mayam se pulle harga si mayam se phanghanna ba haiduna apoi hotna jari covid leirabasu aduga loina na ngasagi akoi hepatitis na natraga na de khamdrasu mama kudimakna polakpa angang singdi sungshu shwedana hepatitis B 0 dose ase kakthokna bagi akan ba khungthang musulo khali hana dagi shu masi immunization gi makhada tawduna la ibani adugo khoi viral hepatitis control program ase la ni dagi akhoi hena strengthen tawna ba haidana masi gi awareness chingba sing any sensitization adagi awareness program to pakanda masi masu akhoina akan ba kaino ama mayam da khanghanna ba khungthang da khatsai haina thamjage aduga akhoiga hoje hepatitis asi karam mafam da akhoi services in se phamagai higher taragadi akhoi testing screening for hepatitis B the screening for hepatitis C sing asi akhoi district hospital kodi makta thamjare aduga nauna hogulaiba akhoi nauna identify toba district anoba singdana moi gi akhoi district hospital dangna ek toriba CIC nataga PIC singda higher facilities sing asi akhoi na phanghanjare aduga loina na handaki chahi akhoi stage dagi hauduna akhoi hepatitis B gi treatment as free the rims amad jenims the horagadi akoi shushu shwedana akoina target ama thamiba elimination of viral hepatitis by 2030 ase akoi yobung ngamna ba akoi manipur su mayam dagi sothadana ba akoi mayam changdana hona ba haibasi yamna maru eba wafamni aduba mipum khudimangna akoina leiriba services singa se leiraga su akoi tholak tan lobira daba
अदुदुगी अवाबनी अदुना अखोइना ngasi सुगुम्बा अखोइ अवेयरनेस माइना तोबसिसु अवेयरनेस मखल मनी अखोइना मीडिया की थ्रू दा तौजरिबा अदुना सेसा ताबिरिबा पुनमंगनसु हाइरि फैसिलिटी सिंग असे अखोइ मणिपुरगी मफम खुदि मक्ता फंगे हाबसे खंबिदुना मतम चाना असिगुम सर्विसेस लोबिदुना हासितगी थोलकपा याबा अखोइ किनिंगाइ वरेबा लिवर cirrhosis amade liver cancer aduna sibana ba thonbado adudagi kanmina si haibo pharmacy thamsari okay haibari national viral hepatitis control program ase ano bombo oina changsalak pana maram oina kan miyam na khanga double leiraga su ngasi ma pangthok liba koi gi khrane na boi thorom masi yengbiraga madi masigi mataka tongan tongan baikal liba thorang sing ase miyam na khangbi da kanda matam chana koi sikhen thorang lawina si haibo phom sine ai makhata na doctor midam laksaning masi doctor ko gi masi ko gi facility di miyam leire hojik control program masi makha da changsalak bagi matungina masi akoina kana go mamiyo yamana aise hepatitis B natraga C si naramba yai haibagi ma ki symptoms sing doctor na bujung sema manga thambi matam da masi khangudra kanda after 25 years 30 years le matunda khangak pani hawa form ni thambi de adu masi khan thorang lobuina akoina karam symptoms sing leiragadi masi test of thokpani khangde atraga doctor tana bani khangde tawbi ab gi stage ma madu mo thanbira kanda masigi preventive measures ina karino maru ina sagi hepatitis B aduga polpa ngang singda vaccine ka pan hari busi masi hek pop ko dum ka ko doribra aduga dum khara chondara ga dum ka pa yabra maduda leiba effective foi gi chang sina kaino haibru su thambi akoina ahan gi question the doctor da kan tar muna da hepatitis B na to C na ramai ya ene china da ke high risk for group masai ichen super pandigre the high risk group ID IBTU umba multiple blood transfusion so e-card da ka lai gumi organ transplant organi the dialysis of kidney patient the female sexual workers male having sex with male the kanuki jail inmates so missing si high risk group the chini aduna high risk group or even healthcare workers the Recently, we were E5, nurses, attendants, doctors. Koi nang sidi yang foga leramaga di hidak C leramaga ni C hidak cah bitare, B leramaga ni B hidak cah bitare, na terus B leramaga ni tiga cah bitare. Selain itu orang di kan mungkin di ena ngaku apa mengurai ena kali. Aduga amalom dah hari mana koi na sum kuzikan di awareness di kara di lay rank kali consciousness se aduna sum routine hoina ID chahi godingi kidney function amane liver function amane blood sugar to we have miande so mana koina test to ro kan se da asol bo kar lai ma adi liver ki function ni so ro ba nataka puk na bogi khang de kai mo yam da sam to ro da so bo kar lai ma kadi so na bi ga si ga jin thopi ga into kadavani kai no have lying ngam da banatre lying mi yare hidak free da phangavani aduna sim mai ka thamjage aduga ozaki second question vaccination di do yes vaccination na sina hepatitis B di fighting khaba preventive measure that mean the prevention sina phai se ko no ne phangavani hepatitis B di treatment se free the period asuma mapun situ percaya ke dari ni kuina lisan cipta. Ada bi problem yang mesti kuina yang orang betul dah hepatitis B vaksin jenis patho pada kali. Aina kangsa pada Manipur ni yang hepatitis B vaksin mana kau pergi nanti anju angang. Angang beri uji national program ni betul ni na vaksin kau pergi jauh le. Ahan kapi dah boleh agar su dia so rupiah tu vaksin mana kau nak bonus kau pergi BD changu doi bina. Atu masai koina vertical transmission mama di macada hepatitis B ki pandemic jaga sing jadi pandemic hai yang nagan ba jaga sing se moi ki prevalence am high ba jaga suppose bagi India da hai ba na Arunachal Pradesh ko moi 8% numle alaya so Himachal Pradesh ko jaga bhar le ba even West Bengal yang wang yang mesti. Asumma yang wang dah jaga kita kali mode of transmission se IBD nanti, blood transfusion nanti, mungkin vertical blood transfusion se. Mama di masa ada sentuh persina, kali malu eba malam ni. Aduna masih kan lebih ada masih virus si kena eliminate toke 2020 dah 2030 dah
WHO की goals है कोई achieve तो दिखाए गदी मामा देगी मचादा लोगों की बसी कोई ना माथो बताए अगर ना मीरो लिबो मामा सिंह सी विजिटी mandatory सुबह first antenatal checkup था वायरस सिंह से टेस्ट होता होगा नहीं लेयर मगरी confirmatory test असिंग लेयर ब्रा लेयर का ना वायरस की मशीन तो क्या यामी तो कोई ये मनी वायरस की मशीन ही ना याम उन्हें मामा देखिए चाबू देखा लेते तो pregnancy जब कोई continue तो उन्हीं मानो तो कोई monitor तो बता रहे को अदुगा अंगांग सिपो मुतुंग दा हेक पो पदा टीका कुछ है तो zero dose आई 24 hour मुंडे टीका में था तो क्यों बा अदुगा immunoglobulin है नामों का कापनी सीजू फ्री दे लेगा नहीं सी प्रोग्राम से मुतुंग ही ना हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमसे दा प्राइवेट हॉस्पिटल ले मने खाली अच्छी ले रहे अदुगा मामा से ना in case virus की मशीन से याम वांग मोगा याम वांग मोगा दिए पे ना मामा से दा हिदा कर मिलोनी में मनुष्य पिज़्ज़ा अदुगा सीना कानून में सीना मामा दा गिना मचादा तक बसी ट्रांसमिशन तो मरक थना हो जो कि हिदाक पिज़्ज़ा बसिदा अंगांग द कईदा मामा दा शोलक पया बगी उठोक पलेब्रा अदुगा मसागी हारिबा वैक्सीन से काप मतमदा मसी 24 hours हारिबसी मसीगी लांथोगा कापदम याब्रा 24 hours की मनोदम काफोगदबरा हेक लांथोखिबा मतमदा वैक्सीन से कानाफम लेतबरा हाइबन चिंगबसु थंबि हाँ नि क्वेश्चन जो लागता है बता फिर प्रेगनेंसी सिदा हिदाक से चाबी याब्रा चाबा यासुया दी हाइबदी हौरपा था 6 months पाव चाबी यादी सिदा चारगदी अंगांगा फतबा थोपिया है दुना फिर चागदोरी बिसी 6 तैना 9 months पाव से लास्ट 3 months सिदा हिदाक पिजरगा अखोइना मसी करिगिनो लास्ट 3 months हिदाक पिजरिबा हाइबसी की मरम जुले मैक्सिमम ट्रांसमिशन से लास्ट मंथ अंगांग उनबम स्मार्ट फाइदा नेबा मामा दिन मचादा ट्रांसमिट तौगी तोइसे अदुना मतलुदा कोइन वायरस तो हिदाक तो चारगा नमधरगदी अंगांग जुदा चतु थिंगदुइनी अदुगे सेम लॉजिक ता असागी टीका सी थूना कापिंगे अंगांग कानरे अंगांग इम्यूनिटी कलका दोइनी मसाना फाइट तो ngam ka doini thengna kapo sunga kana da haibati lekte adu kana yamna hande aduna yaringe thuna hidak si कापी बना फगने निकाल ऐसी आई क्या हम तक हाइजे ऐसा कि awareness की से मणिपुर लिबा फाउंडेशन है ना मकलई अनगे सेक्रेटरी ने for the last 5 years अदुन सी प्रोग्राम सिंग सिलाक थिंग है सिदा मतम दा कोइना मफम चतना awareness मयाम तौजे स्कूल खरदसु कॉलेज खरदसु तौगे अदुबु मतम दा कोइना awareness की पीरगसु mass screening गुंबा से कोई तौबुंगम भी करीबिनो हाइबदा मतमदुदा इशू याम लेगी मास स्क्रीनिंग दा स्क्रीनिंग तो थोरे मासा से पॉजिटिव होय न खंगे एफोर्टेबली तो ngam da सीन आरमे हिदा की चाम ngam da अदन मोन हे टेंशन अदगी याम मागी लाइफ ता दुन हेन कनो तौगी अदन सी की बी की जुमंगारे अदन कोइ मास स्क्रीनिंग गा सिदी कोइना फई हने खलगसु मतम द तौबुंगम गिदे सी द नतना stigmatization याम लेबलिना हाइदी सपोज कोई के मम्मी मथा भी पंजर के इंसिडेंट्स याम ले फैमिली सिदा स्क्रीनिंग तौरम बुकान सिदा अकोइना तौबनि नते मी खरना तौरम कान सिदा कोई कोना खंजर पेशेंट ला कांदा मासी हेपेटाइटिस बी नारने हस्बैंड दिन नादे चिंग देगी कैनोमनी चनमनी अदो नपीसी मुना तांथोफिगी मयमदेगी ओके अनफॉर्चुनेटली मा हिदाक सी एफोर्ट तो ngam खरा मुचा तौबदगी सही मरी मंगाई मतुंगा कैंसर नागा लेगी जेम नाइट इंसिडेंट में अदुना को इशू याम चावी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लेगी स्टिग्माटाइजेशन लेगी वायरस की मरम दे अवेयरनेस लेगी कोइना तौरिबा चेन चोंगिबा तौरिबा मयाम से ऐसे गवर्नमेंट तौरिबा तौरिबा मयाम से मोइना खंबिदरगदी लागा हिदाक चाबी दरगदी मसियारी मंगा तो उदुरनी अदुना पुन्ना चटमिना बम दरकार ताय हेल्थ केयर वर्कर्स इशू खंगम दरकार ताय मोइना सु संतोक दरकार ताय मीडिया की रोल्स याम चाम ले गवर्नमेंट सु सपोर्ट फजना तो दितार पुन्ना हम पुन्ना चटमिना वायरस सी वैक्सीन कापगा बी कनबे यारे सी नि हिदाक ताथोगन याम लान कनु ओके वैक्सीन कापकांदा लेना सी फबंगम मे हाइबसिम यामना खंगनरबनिना
ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯜꯍꯧꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯝꯃꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯣꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯣꯃꯤꯅꯣꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗꯨꯃꯛ ꯍꯧꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 24 ꯑꯋꯥꯔꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯍꯧꯕꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯍꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔ ꯐ꯭ꯂꯪ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯇ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯨꯝꯕ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ खर हाइबदी अखोगी एनजीओ सिंगा टाइटअप तौरे हारगा अखोगी यामना चावबा नत्रगसु अखोगी एनी एनआईसीएम की प्रोग्राम तौबा मतमदसु अखोइना मदद तिल्लिबा मीसिंग सी अखोगी स्क्रीनिंग तोफोपा अदुगी अदुम हौजगरे हाइबा अदुगा लोइना लोइना हदगी कोविड की मरक मनु असिदा अखोइना प्लान खरा तौजरमबनी अदुगु कोविड मरम मोइदना मास स्क्रीनिंग चिंगबा सिंग असि अखोइ तौहिद्रे अदुगा अखोइना कोविड फर्स्ट वेव का सेकेंड वेव का की मरकता खरा गैप लेनिंग दा हाइबदी फेब्रुअरी मार्च साइसे सिददी अखोइना डिस्ट्रिक्ट मरी दा चथुना अखोइगी हाई रिस्क ग्रुप हाइबदी इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स सिंग को अदगी अखोइगी मोगी पार्टनर सिंग असि सिददी अखोइना टेस्ट खरा तौबा ngamjaki स्क्रीनिंग तौबा ngamjaki सिसे हाइदी मीदी खंगतलगा तौजबनी हाइदी नारंबा याय हाइना अखोइना चिंगनबा अदुंबा vulnerable group सिंग अदुदा लोइना लोइना अखोइना प्रेजेंट दसु अखोइ टेस्ट तौजरु हाइबा मदुदा अखोइ अखोइगी टेस्ट तौबा मतमदा हाइरिबा हाई रिस्क ग्रुप ओइबनिना मोइगी अदुम यामना वांगना मोइ असे अदुम पॉजिटिव ओइरकी अदुगा मोइ सिंग असे अयामबा अखोइ लोइना होजे अखोइगी ट्रीटमेंट तौबगी वर्कअप तौदना मोइसे अयामबा ट्रीटमेंट पिजरे हाइरिबा अदुगा अमसु साइ डॉक्टर रोमियोनो सांगिर मास स्क्रीनिंग मतम अमददी तौबसु किरमी हाइजे मरमदी तौरुरगा मा पॉजिटिव ओइरगा अखोइगी ट्रीटमेंट लेतबनिना मोइ अदु हेना थवाइ नुवाइते हाइबदो चुमी आई इसामक्सु मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी दा अखोइ लेजरमी मदैदा आई ब्लड की अखोइगी सेक्शन असि पाइजरमी मस ब्लड बैंक सिंग दसु अखोइगी स्क्रीनिंग से कंपल्सरी तौरे हाइजरिबा 2001 दगी हेपेटाइटिस बी एंड सी से अदुगा करिगुंबा अखोइना हाइ HIV तवी हेपेटाइटिस B तवी C तवी मसे सकेगुंबा HIV पॉजिटिव ओइरंबा थेंगनरगदी मखोइ सिंग असे ART सेंटर दा लिंक तवेबा ART साननबा अदुबो आइना हंजे हेपेटाइटिस B गा C गा नारिबा म्यू सिंग असे हाइबदी मोइ इनफेक्ट वंस पॉजिटिव ओइरकांददी कमाइना तौबिबगेन हंगेबको खोइ मी सिंग सेदा अदु मोइन हाइ मोइसे कौरे हाइबको अदु नंग स्माइ स्माइ पॉजिटिव ति ओइरेन अदु मोइ सिंगसिना अदु करी तौबिगदुइनो हाइदि मदु हिदा लंतक चानबा लैब्राना हे हंगे अदुना अकोमबददी मोइ सिंग असिदा हाइरगा हिदा लंतक चानिङै दि फ्रीदा लैत्रगदि फोइ चाजबा मोइ पैसासु याम तांगबनिना हाइरगा मोइ सिंग याम नुवाइतबा फाउगिबा अदुना मरम ओइरे हाइरगा अखोइगी इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स सिंगसिदसु अयामबदी अइना हाइजगिबदु हेपेटाइटिस C गी नाबै चांस याम वांगे हाइदिदो अदु मखोइ सिंग असिना याम कन्ना को कोई लॉबी तोबा नेशनल लेवल दा साइ हाइब ग्रुप सिंग्स न कइगिनो HIV ग सगुनना हेपेटाइटिस C लेबस याम यामी हाइबा अदु मखोइ सिंग जे HIV नि दि सीद्रबा अदुगा हेपेटाइटिस C बगी दुंबा मोइन लाखर मरमदि हिदा लंत दु चाबा ngamdrna liver sum shokchalakpa tobadagi aduna asmaina mayam changna hunam bidabadagi 2018 da launch tobiraga 19 da di sagi program se fazana implement tore roll out tore aduna akoigi manipur da program roll out torakanda luri badi akoina program roll out tore mi di lapidaba aduna akoina अमुक करमाइना तौजगे दं साइ एनजीओ सिंग हाना ऑलरेडी खंगागा लेबा सिंग अदुगा अखोइ मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी गी लेबा मोगी एचआरजी सिंग से सिगा अखोइ मोइ टाइटअप तंग नजरे हारगा अमाइना तपना अखोइ हिदा
lakthak chabagi kaino si haugalakhibaneba aduma hojik leijare aduga nasai mass screening si akhoi target ti leijai adubu covid na maramurga asi si hojik kitang akhoi da nuai jadri adubu su dana akhoi si hiloi bagadi tawjagani adu tanja phangba mafam dadi akhoi mass screening adum tawjai haijariba program ma tawrabdi akhoi hepatitis B C gi screening si he hapsai heba amai tawjai aduga nasai khoi covid manu asida habi hiba khoi hojikti covid na maram oiraga mi sing se ayamba home delivery na ko kana ko makhara prefer to bolere mamdi khudong chadaba laptop laksingi because of lockdown adagi curfew na chingba se tawbani na ado hariba sing se khoina zero dose vaccine asi miro binu pi khudim ang na polak pa ngang sing da pibi ga dabani adu su pung kun mari gi manung da na sumba pandamam su leibani na masi akhoina karam haina tawjabagi haiba kanda yes akhoi asha mayamam le asha sing asi mi lising amagi asha amamam le haiba adu makhoi sing asi ching da manda khoi khodimakta akhoi asha se adum leijai aduga mana anakpa PIC CIC sing ai ambada akhoi hoji ko khoi sai haiba B gi vaccine ase masi cold chain maintain to badar ka adu tawna bagi damakta mai nung phajana le ram pham dadi ayambana loina lehenjari haiba masi immunization section gi makha da thamjabani aduna asha sing asina khangdo piraba aduga health and wellness centers ana leiba sing ase manak na pada leragadi asha sing aduna anga sing adu pubiri e hairaga haiba sing asida kapthopagi adumbagi tawmina bagi akoina khoi di khudung chaba adu thamjai aduga makoina su mating pangi asumna akoina phana waraga su adagi tawdaba yadabani na zero dose is important way haibanina asigi khungthang sing se akhoi lokhatsari aduga asagi akhoi covid na maram moiraga laying balak pa mioi da su yamna awaga dum nangdaba na te haiba maramdi gari chendre adagidi akhoi chatuk chasin nuai da ban marmar masina mu kramaina phoina chaduna leigraba haibidi hepatitis C gi treatment si haujakre aduna haugraba mioi sing adu magi complete ase oina na ba course ase akoina NGO singa natraga na NGO da koina haraga kona amasule aduga medicine science frontier haidana amasule akoi doctors without akoi borders haise moi mi singa tanazaraga mi amani da warzo akoi di yam important ni haiba patient khudima mokoi sing se tanaga magi mafam maduda akoina sida laptraga su moi da leiba facility da phangi ba hidak se sapmana barina adudagi mafam dagi sana ba hadana tight up tawzaraga hojik phawbadadi interruption kalimata leiti haina thamjaningi aduga rim jenims ki OPD asi covid na maram waraga yam na su thingure aduga hojik su akoi thingbagi adum haidi chathari haijari ba ko nom kala nom mai tawri bani adubu OPD phamdaba hospital singa haiba akoi leiba treatment center sing aduga model treatment sing segi khoi laying na bagi hidak ang thapang nom phamse sidi adum suti natana atai matam dadi mukhagi damakta akoina open torga leije anytime lakwa kanda mukhoi sing hidak ang thase phanghanaba asmain tawtana akoina haiba program asi akoi covid leiraga su mukhoi singa sida awaba tadanaba akoina kagi services singa se moida available oheli aduga karigumba moiga laktholak singi nuai tabal lerga su telephone se si khoi leijari ba pharmacist nei doctor sing se telephone se moi phajana contact lei haiba somehow manage torga sinimita lapiu sinimita unasi khona si haibegi na chingba singa se marun mari phaudong nare harga hoji phawda khoi chathar iba program se dadi thoidona covid na maram lerga akhoida chaba khoi hidak sar misinga awa ba se thengadri haina tamjage maruna khoi hoji naraba mi sing tare hepatitis naraba mi sing si makhoi gi treatment se makha dum chathari apan balaite heba phom gani adubo naraba mi sing su duga leina sigi matang da khangning ba sing su makhoi gi oiba khoi gi toll free number gumba thambibra masi control program sigi manung chenna kana gum amna khangning taraga su hangpa maduda hek makhoi da awareness bibi ba haitare su mugi thoranga lebibra hose ki oina di akhoi manipur gi oina di akhoi toll free number ama oina akhoi leizadri adubu national gi level dadi madulei adubu national gi level da so amu khoi maite ron gi di yaudribado admaina tori aduna akhoi masi hoje ki oina akhoi atuba matamda thamni habisu leijadri akhoina kwai han hambada pamjaba si mayam sida awareness ana toba aduga leiriba hepatitis B ji hoji hogodori ba singa sisu already naraga leiriba sing se khoina identify tawre aduga hidalang tha honaba honajaba aduga kwai maru oina ko haziki toll free na tinga kwai gi maru na asha singa si adagi khoi maternal khoi division ama su leije haiba ko maternal division ama leije adugi SNOs khoi nodal officer aduga tanare hairaga miro minu pising hojiti loina khoi screen to ba haibase masi akan ba
ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯕꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗ ꯍꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯄꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯕꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯕꯤꯒꯤ ꯕꯔꯗꯣꯁ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯅ ꯀꯣ ओके तो मखा ताना आइना अरोइबन हाइबा तारे अखोइ मतम सु तेजलाबरिना हौजिकसे अखोइगी पेंडेमिक मनुंगसिदा हेपेटाइटिस की ओइबा एपिडेमिक अमा लेइरब्रा हाइबगी वफमसिनि हाइबदी अखोइना हॉस्पिटल दा अंगांग उनाबा लाकपा नत्रगना तोंगान तोंगानबा अनाबा येंबा लाकपा सिंगसे लिवर सोमबदगी येंबा मतमदा हाइरिबा हेपेटाइटिस की लाइना सि ओइरमा मयाम थेंगनारे हाइबने अदुना मसिगी कन्नबा अखोइ मसिबु ngathoknaba hotpudi honari edu epidemic ama khoi status da leirabra asagi percentage gi matuk inna aduga aroi budana mo covid 19 positive oil pa hebetare hepatitis patient singda masida di karam karam ba complications thokpa yaba masigi da mutai khoina mo extra care gumba mathau ta bra hebedu su doctor na thambiram ba golone na aroi boina manipur gi miyam da kari karam ba appeal hepatitis ki matang da adu su tobiram ai epidemic ama leire haizaroi abu hepatitis B C C D adum yam leire bazani adi tip of iceberg ne paina khangi basidi koi WHO ki research ki madung ne jo ni hepatitis B C na mase 10% gumba kaktana ai si na is khangje atai di na is khangdo nga khani aduna yam disease burden chi kyam leire ki si study to what state by study khara to bada ka leire macha macha study khara si degi paina speculate to we wadani yes the second question kind of covid 19 ga hepatitis ki pun base koina khangda da ba malai sida koina hepatitis B C na ri ha ga pon ki de ki lu ya yes B ga C ga da ba mi khudima liver cirrhosis na traga cancer to kani ha laite yes mi cham na kanda mi kun trauma da ni kun ba da liver sugar kani atai di ka su to ba se yaujera ga su koi mi gi hakchang sida protection to na mechanism ya am yaujere aduna I positive oi re ha ga pon ki de ki lu ya de adubu matam su chahi ku sang da oi adu liver so a kan khang ko to bi fatte ha be ban adu I hepatitis B na re adagi C na re covid su na re ha re kan da yam kaina mon da kan kan ya le ki liver fatta bu mi liver cirrhosis yaw bu mi de fatte adu question am oi adu ba no ba latest study am da jo Europe study am da cirrhosis na bu mi sing si covid su na re hospital da pukhalak pa da C ba sing se covid na am na te liver da complication na am ba su adu ga do salak pa se da ina mayam da hygiene ba si hepatitis B C I C ki biganu hepatitis B C na se ina na ning na 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 te ka ngam ta na ko ji thi ni ning thi ba to biganu B has C has am lying me are ngan na the khambi ho liver so tring sida chingneba la ga di thoro test to bigo hidak free de huzi kham gani district khudi ma te hidak la gani B gi su huzi hidak la jere to boda bu B gi di hidak si am ku ina cha ga da lo oi na isagi hepatitis B status kham to piro du ga tika thada lo ngai to thada piro aduga oi butai doctor dam tham taning base doctor ngasagi akoi gi manipur da kaya yam na rabage kaya yam sokchil labage haibasi yamna phajaba yamna chawba study mathau tai na thambire doctor da masi control program in makha da masi gumbogi miyeng ma thang pa yabra aduga masi gi makha ta badana koi gi control program asina miyam da pining ba miyam da khanhaning ba apel do aroi boina pibiram chume akhoi ngasagi haijariba hepatitis haibadi B natraga C asini mayam ne yamna kinari basi hairiba an akhoi B amadi C se India gi oina so chak chak data ama hoji phawdi leitri haijariba aduna study kharana khoi thambi ba akhanga is kharana khoina moina tawbiram ba study da phangba aduni akhoina hojik thamjari basi India gi oina di hepatitis B C mi chama da mari phawon na ba yai haina admaina thambi aduga hepatitis C gina mi chama manung da mi amagumba di hepatitis C na nai haina asmaina thambiri masi akhoina khoi study kharana haiba du moina thamjabani aduga akhoina hojik India gi oina khangdrgani na Manipur gi obiso dum khangjadri hariba adubu India gi oina moina yamna chawba step ama lokhat pi gare madudi
hepatitis ki ama B amadi C sigi prevalence se kayamu yamna leibage haibasi kanaga pulaga haibadi NACO haibadi National AIDS Control Organization gi chahi khudingi magi pangtokpa sentinel surveillance nama leiba HIV asi akhoi gi prevalence kayam leibage ni every state every district of the state aduga India gi oina haidana haiba se sa moi ani khoi gi national level da NACO amadi National Viral Hepatitis Control Program ani gi level da ayaba ama lakraga haiba HIV sentinel surveillance asida koi hepatitis B amadi C asi shanda ti yaw raiba moi gi sample chingi ba ido adumakta da B amadi C shu tawdoi ne ba masi miro minupi singi khudumak su loina na injecting drug users female sex worker men having sex with men haiba moi gi group khudimak asigi every district ta tawriba koi state sida ko adugi mayam si khangagadi hayeng every state khudimak ki khangaktuna India gi oiba adu masakta mama habi kayam soksale haibadu khangba ngambani aduga hauji akoina hauji phawda national program ase manipur da 2019 dagi satharpada akoina hauji phawda hepatitis B asi khoi screen khoi hepatitis B ase screen tawgre masi chaurakna khoi mioi hauji phawda screen tawsi 29000 gumba akoina screen tawjagre hairiba ko adugo magi di hauji lying du leitabani na akoina makha sathadri haijariba adu whereas akoina hepatitis C gi damakta di mi lising kuntra ga manga gumba akoina screen tawjagre sigi manungda hepatitis akoigi C asiga hojik sagona na habidi hepatitis C positive oiba koina phangba si 1519 ne haijariba sigi manungda ko koina layeng ba yai haina akoina hojik layeng ga leijarisina 1225 akoi layeng li hojik aduga hanadagi akoina tawrapasda 861 madi akoina hepatitis asi layeng baloi na complete oire haina akoina sumaina thamjage aduga hairiba singa sida hauji phawda akoigi national program makhada akoina hidak saba laiba singjagi akoina sum record topsalaga yingjaba kanda midi yankai ga mathoi gumbadi akoi leigidre haina akoigi report sing sedagi akoi asi pbri yankai mathoi mu aduga masi ayambana akoigi sisi haja haibi hibadu doctor na su yamna thengna laaba adagi di program sing rang handangai moina narapadi kuirabani hajariba aduna program se hidak saba hawraga su mogi liver gi condition se anga phangna soksan kiban mar moraga mkhoi si kan bangam hode haina ismai thamjage aduga loshalapada miyamda aina khoigi ngasi gi program se ga mari leinana aina haijaning basi asagi khoi Dr. Romino su yam phajabo phongo thambi khre akhoi isane isabu chingnaraba aina karingba chingnaba thaba ama tawrure na khanba tarba adu oragadi shusho shoidana haiba hepatitis B amadi C asi screen lemna khoi tawjare every district ki ko akhoi tawnana masigi facility leijare aduga karingba positive oirba taraga su ninghanaba tawbiganu madu phanba ngamba hepatitis ki di C gi di hida leijare aduga phanba ngamdraga su madu akhoi da punsida nungaina mi ategna hingba ngamnaba hepatitis B gi da asi su akhoi hoji leijare khudung chaba adu phangjar mayamda phanghanjaragani aduna matam saringeda ngalingai matamda ngathoknaba hona hosi aduga khwaidigi phabari hepatitis B gidi mipung khudi mangna hepatitis B hariba asdigi ngathokpa ngamnaba vaccine kapthopiu loina na hariba covid haina hoji akhoi mayamna covid na maram oidana akhoi sumba layeng pathapsu su yamna akaiba pi adubu ngasigi tanja asi lauzaraga covid ki matam oibanina aina mipung khudi makta hariba laina laichat asidagi covid ki laichat asdigi ngathokpa ngamnabage dama mipung khudi mangna mask upiu mioi amaga amagi marakta akhoi distancing thambiba aduga loina na khutsa sengna hamdoktuna laina asdigi kannana ba hona aduga khwaidigi phaba pambaidi laina asdigi ngathoknanaba vaccine kapthokpa yaba mipung khudi mangna vaccine kapthoktuna laina asdigi akhoi ngathoknaba hona si aduga laina si akhoi mayam sangna hona biraba matamda da shoidana akhoi malem sida wahaliba laina se kanba ngamgani haiba mafam asi thamjaba loina na mayam dik bidai loksari yam moi doctor moruina akhoi gi hepatitis hariba laina asi miyam na kineriba B hepatitis C hariba laina makhalani si C di akoina hidak charaga masi lain bangamle B shu hidak tharakanda mahapu masa nungaina kuine sangna punsi bangamhan bayabagi othokpa leirabanina miyamna masi kiduna losallaga leibagi mahutta hawjugjimak leiriba National Viral Hepatitis Control Program ki piriba kudungchaba singasi matam sanan lobi da kanda nungaya phaba madi nadaba munsima oinaba honabada miyamna su haiba program sida support tawiyo haba wafam sine aduga covid ki wena dariba situation asida covid-19 narakpaga
hepatitis B naba C nabada karisu thuidokpa habidi machine hena phachaloi machine hena henjingani habi of machine leite hepatitis C madi B naba singasi ayambana loinamak liver soga lakpa natraga hena phattaba liver phattaba oini haiba leitabana maram morakanda COVID-19 gi chingnaba lerega sudum test thokpiraga hidak charaga phanaba honna biu haiba fam sini aduga kwaidagi fabadi hojiki oina COVID-19 gi marak asida miyamna COVID appropriate behavior si ngakpi rakanda vaccine kapa yaraba chahi taraga nipangi mathakta leriba miyoisina vaccine kapi rakanda pandemic asisu thengasi aduga hepatitis ki laina asibusu muthatnaba 2030 bogi mongna muthatnaba hojik panbikhiba doctor na thambikhiba doctor anina thambikhiba wahai sing makoina pibikhiba advice asi miyamna ngak pagalonena matam sana layeng hawrakanda second round hawrakanda hepatitis sibusu muthatnaba khonasi haiba famsida ngasi ge onati thoramasi matang asilo shanjarage haiba fam miyamna pijari kurum jare